Saungot kinong kayi drug kabakan thup ya arngot kikin thei kila syak kem no ha ki bor pulit ka Anti-Narcotics Task Force ANTF Police Station ha kamit ngining kong balala nakathai nongra ha kabala yo ru ban kurup no ya drug heroin. Hadian bala yo ya kajing tip kababnya ki pulit ka ANTF kila pelong ya kajing khanra kabalam sya kajing yo kem ya kini ki saungot kinong kayi drug ong USP ka ANTF ujakpal sing dhanau ha ka singi baar. Na kini ki briu la yo ban korup hadu nripo artli ki sinduk saban balathap ya drug heroin ulaong. Une uhe pulit ulaong ba ulapha ya kakinhuan sya lapalang hadian ba kila yo jingtip hagapur kumba khandai steng menmiet ba unong khayi drug balatip kerteng kum ujermi dekhar udang thmu ban lithi drug na wei unong khayi uba kerteng ulam tin khop wifi ubadei na lapalang. Hadian bala poi hanongra layo I ya ujeremi ubala ya sharum shaneng hakadong nong pedeng nongra bat kumta mardor layo ban batno ya bat hadian ulaya lam ya kane kakenhuan gipulit syaka jaka sa jong wei ubriu uba kerteng uthang boy khaute uba sa marjan bat kata ka jaka hakaba ula buri ya uniu drong. Ha ba penlong ya kajing talasi hapok ki kendon jong ka NDPS Act ki pulit kila yo ban kurup no hadu nripo arti lagi senduk saban balathap ya drug heroin ubadan kajingkya ka ba hadu henrus pa kandai puai point 1 gram. Ha kani kajingkan ra la yo ru ban kem no ya saungut ki brio kata kenthop ya arngut ki shenrang bat ar ki kenthei ong USP. Ki pulit kila register case persya ya kini ki brio katkum ka kendon jong ka NDPS Act.